ngaburo mi pik thau ba philap ne pesannya ka Allah mi pik kumai Teman nak jalan caruk. Betul karyam lah dia. Amdan ka bakam kerdar hamat ka jingin ngalom kum kisim ki beher nasuin bat pet bat wati phi Pisa jonga kai drone bat ka khun ga jong me Kamu kau kena buat saja. Pun penuh kelayu. Dengan tepat. Belai kerja aku ni. Boleh kenal. Ialah kajing im ngasan ya ame. kajing im kadan ru ka sedang berkebekut sisin balakha dir baniap